денсаулыққа пайдалы. Спорт денсаулықтың бұлағы. Демалыш күніңіздерді спорт менен өткөрүңүздөр. Спорт – это лекарство от плохого настроения и депрессии. Спорт бул денсаулықтың булагы. Суунун боюнда басуу денсаулыкка пайдалуу. Жизнь как езда на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, мы должны продолжать двигаться дальше. Oş şardık üybülölük dərgerler borborundan estafeta, Karasu üybülölük dərgerler borboruna verilir.